lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdangdangag dito'y programa tayo. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyagita, ket impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Darwin, Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Ket sapay ko ma, tamapili yumat nga idrama to'y surat ko. Gapu iti pan nakapasakit ti riknak kan ayat, napanunot ko ti agabrod. Barang ijay ko ama iliwliwag ti sakit nga impaay kanyak ti kaayan ayat ko. Aginggaan amok ni Sheila. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Anyan, nabartag ka manan, Darwin. Saan mo na nanang? Slight only. Iti namin saan nabartag ka manan ang nagawin. Apay, ada ka di parikot mau. Awan. Naimasak lang ti nakinom ka iti friend ko. Ay, unay kalaki din aya. Ang yaman na gamin ti panangilukat nyo iti rin daw, nanang. Sige, panawan kayo tayo nakitisilid ko. Akaturturog ako. Ay, kain ka pa'y mangan Ada pa'y nabati si Daam. Nagluto ni tatang mo itay. Sigurado nga arak lang manan ti kinarga ti tiyan mo. Mangang kapay, sakbay maturog ka anak kaw. Nasaya at mat na nakariing ka na din ko. Sikabot ka, manang. Manumatan nga aldaw, amadmadlaw mikin ni nanang akanayo ng ti panagin inom mo. Apay, ada ka di parikot mo. Ibagam no, anyaman dayta. Awan kami ngaminan kini Beverly. Anya? Jack maklong kinaramid na kanyak. Pampanunutot no niya tinagkurangat kan kuha na. Tapay ngayon sukat nak. Tinasakit. Amok pa'y tinangisukatan na kanyak. Anya? Nagsakit na panunutan manang. Ngay ti manu atawan. Akaayan ayat ko. Naramid na kanyak ti kasjay. Jack mo no niya ti ramidak tapno may liwliwag ko ti riknak. Iso ka na yun ti panaginom ko. Asigod mo ta Jack aramidan. Kasta ka di. Anak, talaga siguro asaan ada kayo tinaituding para ititunggal may sa ading ko. Sana bale. Patyak ang makasarak kan tumatlang iti babae ang mangayat kan kay tinapod no. Manang. Di mo ko mapagpapasan ti bagim. Si kan tumatlang ti agbalin ang nakakaasin no bilang laang. Igaed mo kit di ti manggad. Igaed mo ti agtrabaho. Saan aday taagin inom iti arak tar aramidam. Makadadaal iti salon at dayta, Darwin. Nabartag ka manan. Nanang. Ay, unay kan anak kaw. Di mo kumamot papasan ti bagay. Gapulang iti panagsinayo ka ni Beverly. Nagsakit. Nasakit din naramid na kanya. Awan lumasping di kinasakit na nanang. Ada akong dita anak ko. Maawatak tirik naam. Agam tibagim tinakakaasig apo itiday tangar aramidam. Aklunam kuman asaan nga iso ti babae aparaken ka. Nanang. Pag-aasim ta isarding mo kumanday ta panagin inom mo. Awan na sayat amaitid na iti salon at mau. Don't worry. I can manage. Awan ti rumbo nga pagdanagan nyo, takabalak ti bagik. No ti pa nagkunam ket awan ti agbalin aparikot gapo iti inaldaw a panagin inom mo iti arak. Nagbigdot ka. Nakarkaro kit di ang agparikot ka. Tamangan kit di numakaala ka iti sakit. Maala, ika maturugan.
Baliwan tantulangan ti agsarita inton mausawan ka. Ada na patag nga ibagakkan ka, Darwen. Imawag ni Antim Delia ijay Canada. Ang mga numayat ka nga agabroad, anak ko. Ah, Inawagan namat lang ka no ni Joshua kasinsin mo. Kayat namat ka na. Isuamayat ka matan. Dua kayo amapan ijay. ay kaya't ko launa elanang. Iso na lang tapare ko ti magastos. Nang runa ket amutay matadakkel ti magastos ijay. No may papanitigas tusam. Awan pagdanagam, tani Antim Adelia kanun ti makamoy ti amen. Nagsayatan nga no kastananang. Isumot lagayam nga umawawag kanyak ni Auntie Delia, hindi na minsan ngal daw. Ang jak na sungbatan. No umawag tumanan. Sungbatam, tapno makapagsarita kayo anasayaat. Wala na. Interesado akmat iti imbaga ni Auntie. O anya, disidido ka kadi iti panag-abroad mo, ading ko. Uwan manang, nakadesisyon akon. Nasaya at nukas na. Ayun gayam, kumusta mo tan ni Beverly? Talaga ka di nga awanan damag mo kankwana. Awanan? Iso pa iti may sa pangayatak ama pa ni Canada. Tabarang ijay. Malipatak mata na maming pinsan ni Beverly. Darwin. Aging gay tama nang. Nasakit pala ti inaramid na. Nang runa, ket amok mat nga impay ko amin akabalak. Tapno agbayag ti relasyon mi. Nga mawalat ta. Ana, di mon panunutan dayt na ading ko. Nalabit asaan nga iso ti babae aparakan ka. Ken saan akas di aklase ti babae ti paglidayam. Addan tulat ta dumtang aparakan ka, ading ko. Hello, Auntie! Hello, kaanakan. Kumusta kan? Okay lang, Auntie. Kat kasano dagiti papelesyo. Nalpas ka din. O, Auntie. Naisaga namin ka ni Joshua ti importante nga itugot mi. Nasaya at matnukas na kaanakan. Man, enjoyin nyo nga ron tinabat-bati nga aldaw yun dita Pilipinas. Tanay, manulangan nga aldaw. Umay kayo dito, hoy. O, Auntie. Di bagbagakan ka pa sa lubong. Adda ka di. O, Auntie. Nagatangkon. Nasaya at nga ron nukas ta. O sige, umawag at tumanan sakbay ti flight yo. O, Auntie. Agan-anad kayo dita, ha? Bye! Bye, Auntie. Manulangan nga daw ti urayan ta kasinsin. Ag-flight tan. Uwan nga rod, insan. Kailiw kong tulakit dimot dito'y lugar tayo. Nang runa, dananang kan manang tina. Naku namon, insan. Ang ngay Beverly. Amangan no kailiw mo to. Ha? Lipato mo na dyan kasinsin. Naragsak ti papantay dyan Canada. Dumang amin, no da pang panunutin dito ikat. Araramidak ti amin. Pamamalipatak lang ni Beverly, insan. Agam, saan matakas ka rin na basta malipatak. Ngamin, inayat kan impat patag kumit iti kasta unay. Sana bale. Barang makabirok kanto iti Canada iti balasang. Diyan na sing-singput. Kaya napimpintas ngam ni Beverly. Sika talaga, insan. Trabaho ti gagara tayo jay. Saan kat na babae? Ha? Ay kat nayon nalatan ha? Kanayon kayo kumangaganan na di jay, anak ko. Uwen, anang. Di mo kumaliplipatan ti umawag kada kami no adda bakante nga oras mo, ah? Uwen, anyalaki din na ni Manang. Apay malipatan kayo aya? Ipalpalagip ko laang ading ko. Kan may saan ko maanatangkan ti ulo yu ijaya. Itikas na saan nga agong unget ni Auntie Delia. Amangan mat no isang patyo pa ilaang ti kinamamartak yu ijay. Ni Manang met. Ay, pudno ti bagbagan ni manang mo, anak ko. Nang rona kat agkadwa kayo ka ni Joshua. May samat day jay nga umaarak. Di kay kanyagdanag. Ikarik nga ipamaysak ti agtrabaho. Welcome to Canada. Ay na,
Nagtataer kat dagituyan akakaanak ka. Agyaman kami, auntie. Ay, siyempre ba na, auntie? Kat, kumusta ti biyahe yo? Ay, kaskada kami ngagdadamo. Medyo madanagan kami, auntie. Ay kat gagangay na lang dayta, tadamo yo. Nga mairwam kayo to. Ala, intayo nga rudan. Agur uray ni Uncle yo ije balay. Nakasaganan ti pagsasangwan tayo. Kasinsin, idi madama tayo ngagpurpuros iti prutas itay. Nadlaw mo ka di babaya na kabado iti nangisit. Nadlaw ko man tayo dyan, san. Nagpintas nga rod. Apay, kursunadan. Ibaga matay amu ka kan kwa na. Sige agit dimit. Damdamagag lang. Katanya kumaga po damagam. Saan mo akursunada? Sana ya? Damag nga rod. Awan mo't dakas na. Sana ya kasinsin. Panagkunag kahit Pilipina day jay. Insan. Madlaw iti lang nga na kahit. Morena. Isumot lang ti ko na kasinsin. Ay, jak malipatan ti lang nga na. Ay sus! In love ka man na insan. Nice meeting you, Sheila. Kastamat ken ka, Manong. Darwin, kunamlata kanya kon. Agkatawan ng talaan mat. Awan kaya, manuti tawon mo ngagtrab-trabaho dito eh. Talo atawan ko dito yan Sika, panagkunak, nabiit ka pa dito Gusto ka. Nabiit kami pa dito eh. No makit-kitam di ka na yung ko akadwa. Insan ko na jay. Kasta ka di? Maragsa ka na kamakamamukan ka, Darwin. Basta akmatkin ka, Sheila. Naku na ni Joshua kanyak. Anagam mo kayo kano iti may sa abalasang. Nga agtrab-trabaho matlaang ije pagtrab-trabahuan nyo. Talaga mat ni kasinsin Joshua. Impakat naman ang tikinachismoso na. Awan matdakas na, Darwin. Naistorya na lang bata. Sa bagay matkit di ante. No sa anak nga agbidot, ni Sheila ti bagbaga na anam-amom. Di natayag a medyo narapis. Uwan ante, husto kayo. Kunak tupay ka. Pilipina mo't lang day jay. Nagamam mo kamin itinaminsan, itinapanak ijay farm. Ay un gayam. Nasaong amin ni Tina iti kanya, nga dakayan ayat mo ijay Pilipinas. Kumusta kayo mataan? Oh, amangan kit di mat no adda makunana. Numakiamam mo ka iti sabali abalasang dito eh. Kuante, sakbay ngay mayak dito eh. Awan kami kini Beverly. Kanya. Insukan na kiti may sanga mamukmat lang. Iso ti dad dumaan na ngayatak nga umay dito eh. Barang malipatak ti amin. Ay, kastag ayam kanakan. Ala panunutom latan asaan nga iso ti babae aparakan ka. Anya ti ammo tayo. No dito'y mo amasarakan ti babae akagasat mo. Ni Antimet. Awan makaibaga ka anakan. Basta agagat kan igaad mo ti agtrabaho. Dumteng tulat ta ti babae aparakan ka. Hello, Manang Tina. Hello, ading ko. Kumusta kan? Okay lang, Manang. Da kayo ngay. Ni Nanang, kumustan? Nasaya at kami lagtamat, ading ko. Kat, kumusta mo ti pa nagtrab-trabahong dita? Okay lang, Manang. Saan una yan narigat ti trabaho dito eh? Saan una yan nadagsin? Makaina na kami itinasayaat. Nasaya at nga rod no kasta. Ibagam lagtan kin ni Auntie Delia nga imawagak. Pakumusta am tumatan da uncle. Kastamatan ni Insan Joshua. Un, Manang. Ala, agan anad kaya kanayon dita ah. Wen, ading ko. Awan ti rumbang apagdanagam kada kami ditoy. Si kakit di at agan anad dita. Un, Manang. No, agdatonak nga ta ka ni Sheila. Ada nga tanam namak, insan. Itikas ta kinatair mo, insan. Imposible nga awan. Narigat timang namnama, insan. Ang rinugyam ka din ang nagdaton? Saan pa, insan? Nagkapoy ka. Rugyamon, insan. Itikas ta.
At danto mo tan mayam among kadaan ti, sakbay iti panagawi tayo di Pilipinas. Aramamon, tapno di da kaunaan ti sa bali. Narigatan, sapay nagpintas ni Sheila. Naskan ka di pa ngay pakitak ti seno Marco kan ka? Tapno pa tiyan nakawan asawa? Si kakit Dimet, angaw ko lang dayjay. Si kakit di ang mga noaddan asawa mi di Pilipinas. Awan, ura ipakitak mo't kin ka ti sino Marco. Kas makita mo to, awan pa'y singsing itiramay ko. Kano daman asawa, kanayon ko mga stress ti rupak. Ang saan mat? Saan ka di? Anya? Apay, makapa-stress ayan ti da asawa na. Depende. No, adapan nakabalin na. Kahit umanugot ka. Ang mga namabalin ti agdaton kan ka, Sheila. Ha? Iti kasta, agbalinan ang marriage certificate ti sino Marco. Kan madan mo tan iti singsing tiramay ko. Kan tiramay mo. Anya? Anyang iti madama ginsan? Agayan ayat kayon kani Sheila? Ay, saan tayo nga ro dinsan? Apay nagkapoy kan? Sana bale? Mariknak mat nga da panagayat na kanyak. Kaya't amok nga itisan nga agbayag. Aklunan nak ni Sheila. Nasayahat mo ka sa insan? Sigurado ang maragsakan niyan ti Delia numamuan na. Saan lang nga niyan ti Delia, ha? Maragsakan tumot dananang kin manang tina. Iti ngamin na minsan nga imawag da. Naibagak nga dan sabsabungag. Kastaya, kat aramay da mga rudan ti amin akabala minsan. Tapno mapagwan mo ni Sheila. Iti kasta, adan ton yawid mo, inton agawid tayo di Pilipinas. Tapno malanitan man ti buksit. Kan makaigaman da taon iti sikat ti balasang. Ay, ayatan ka mat, Darwin. No kasta, agayan ayatan Sheila. Uwan, nabit pa idinagdaton ka kanyak. Ngam, saan ka mat ngamin anarigat ngayatan? Jak ilibak nga ididamo pa lang. Nagayatak matan kan ka. Agyamanak, nakaragragsa ka kitang aldaw. Jak may ladawan ti kinaragsa ko. Yes! Yahoo! At, Tangiwat mo! Ha? Kamabain ka dagiti ang lablabas dito'y park. Pasensya ka na. Nalaos nga mintiragsa ko. Kasta akmat Darwin. Kat sapay la kuma. Tasaan to apulos nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Sapay kuma tadinak to ikalang. Sapay kuma tadinak to paldaangan. Saan to Apolos? Gaputan no siya ti agayat. Itad ko ti amin, Sheila. Jak kayat alokon ti babae nga ayatek. Kat sapay la kuma. Takasta kamit kanyak. Ikarikday takan ka, Darwin. Maragsakan ak unay itiday tangay bagam kanakan. Agyamanak, auntie. Ay katagkalay sa kayon Ha? Agkalay sa kayon ditoy. Sa balin tulaangan ti selebrasyon ije Pilipinas. Agurno nga pa'y mata, auntie. Ibagam tulat tano nakasagana kan kanakan. Tumulong ak iti magastos para iti panagkalay sayo. Agpaiso, auntie? Wan kanakan. Saan nagngagangangaw? No kayat mo oray itan. Iti kasta, malpasan. Tinapatag, makaala kayon iti legal a papeles yo kas agasawa. Sumarunon ton ti selebrasyon. Agyaman ako na, auntie, ha? Ang nako na ni Sheila, ngay dyan Pilipinas ti kayat napagkasaran mi. Kasta ka di, ay katawan parikot iti dayta kanakan. Umadanimot ti panakalpas ti kontrata yo. Agrenyo kayon tulaangan kalpasan ti panagkalay sayo ijay Pilipinas. Manula ang ngal daw tinapalabas, manipod na kaawid ka. Ngumapay kasta tilangam. Kasla saan ka mat anaraksak ading ko. Kuha manang. Apay, ada ka di parikot mo? Saan nga mi na nagparparik na ni Sheila? Manipod nagsina kami di airport.
Ingay, Anya nga to na naksarong karan. Asidaglahan mo ti ayanda. amom ka di ti eksakto nga ayanda. Naibaga na ti barangay da. Biro kaklatan. Ay katmapan ka Kaayan ayat mo mat. Di adda nga rod karbangam amang birokan kwa na. Iti kasta, maamuam mo't laang. No anya ti makagapo no apay asaan matan na nagparparik na ako nam. Amangan ket di mo't no adda parikot na. Asaan na la maibagakan ka. Wan manang, mapanak inton bigat iti lugar da. Apay nga da ka dito'y Darwin. May ka, di mo man lain pa ka mo kanyak. Kasano, kat di mo matsungsung bata na gitiawag kan text ko kan ka. Kung naklakid din nun niya tinapasama kan ka. Sino gayam di lalaki akapampanaw na. Kwa, pakawanan nak Darwin. Nagilimadakan ka. Anyat ka't mo asawan. Inayat ka mga kabayatan ti kaadata ijay Canada. Isulaan ta, jak nalapdan ti riknak. Iti nagkita kami manan iti sigod akayan ayat ko. Anya, Pakawanan nak Darwin. Ngam ay ayatag pailaang ni Richard. Pakawanan nak ko ma. Ngam saanan amatong paltikalay sa aplinano ta. Idi ka at datay jay Canada. Gapo itinalaos apa nagayat ko kan ka. Naaramid ko tinagiliman. Sheila. Sapay lang ko matamaawatan nak. Kang runaan ti amin. Sapay lang ko matamapakawan nak. Agtali na adlaangan ken nilagip. Dagiti naragsak ka na palabas ta. Kat agyaman nak iti panagayat. Kan panangipatag nga impakitam. Kan imparik nam kanyak. Kabayatan ti kaadda tay jabalasiw ta. Lading hitak. Ngam natulagan ti kalay sabi ka ni Richard. Sorry talaga, Darwin. Amo Miss F, nagsakit. Ngamin, iti may kadwa agundaway ang nagayatak, nasaktanak manen. Gapu iti dayta, addan buteng kong agayat manen. Isong aging gaita kat baro akpailaang iti tawon ko at 38. Aging galaangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Darwin. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngan. Ti surat nga inta idrama ita kat naadaw iti pakasaritaan ti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan nga Angel manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Angel. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin akapadasak may papanken ayat. Ket patsek ang makaibati daytoy iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Kas may sang agtutubo nga adda ditoy syudad, nasursurok ti makuna a nightlife. Ngem saan nga ammo dagiti dadakkal ko gaputa addada ijay probinsya. Sublian taman nga rod ti taon 2015. Kastoy man dagiti pasamak. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come on down like over. Ay! Na 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 na. Ay! Okay, shit manan. Bottoms up. Okay! Cheers! Cheers! Hi, miss. Mabalon ka dito, agsala? Oy, girl. Agsala kayo kano. Siya ka din, sir. Ay, saan? Saan saman? Siyak sa tikayat ng isala. Ay, siyak ka di, cutie pie.
Mabalin, miss. Okay, go! Go, girl! Enjoy! Agyaman tapinat ganti pa nangawis ko kan kang agsala. Agyaman iti pa nakisalam kanya, Angel. No problem. Thank you, Matt Benji. Mabalin ka diya maalat yung cellphone number mo? Okay. Mudo ti cellphone mo. Ta-isave ko ti number ko. Okay, atay. Oh, dati ti number ko. I-save ko na. Okay, thank you nakapimpintas ka? Nabayagan nga amok data, Benji. Ha? Ala, okay ka? Itulog ka ni Dila misahan niya. Sige, sige. Tayam amo ka manan kadagiti barkada, Benji. Oy, girl! Itay ka pa'y nga isam dita. Umay kakit dita mapantayo ni Jikantin. Mabisina kon. Ah? Sige. Oy, tara, Les! Oy! Angel! Ni ka di cutie pie, di ka na yung nakate-text mo, ha? Tumpak, girl. Nagtanong ka pa. Manumat na bulan akatitext mo dahil dyan, Benji. Agar-aram ka dikan ka? Well, dating gawi. Fling-fling lang. 3 months nin. Wow, ha? Iba ka talaga, girl. In fairness, gwapo na dyan, Benji. At mukhang madatong. Agree ako dyan, girl. Ang kasanon nga ni Kevin, Angel. Ah? Bayampay lang daya tao. Saan mat lang ang nagparparik na? Nalabit, ama kumikumanan kadagiti negosyo ti pamilyada. Amo yung matante business-minded. Sa bagay. Ay nga tanay pabusoy mo ang kanyak ni Benji. Tutal, at damot ni Kevin mo. Grabe ka, girl. Apay, kayat mo tinagum-umanan ti sabali. Just kidding. Ay, so, sad dengan dakman. Sige, agawaan nyo kit di magna. Tani, mabisinak matun. Hello, Benji. Nakaawag ka man? Uwan, Angel. Kahit ka kumangawisan. Sa dino? EJC ko tatambayan tayo. Ay kahit ko. Dudua tala ko ma. Ha? Uray di mo awisan da Jessa kan Jigs. Tapno masolo tamat itong kalmaysa. Sika. Amangan mat no adda balak mong aramidan kanya. Awan, kahit ka lang nga makaistorya. Tapno maadaan tamat iti privacy Okay, naisuti ko na. Di iso, mabiit na ang narutag rubata. Agkita tanto iyan. Sige, agyaman na ka. Ay, makadlamag sa. Maikawa kami Di na kami matanaw-awisan ng agsyat. Wan nga agpaiso, Angel. Da kayon samat langan adwa ka ni Benji di kanayo na rumwar. Da kayo tilamadmadlaw yo. Puno ma. Naamamom lang da dya, Benji. Initsapwera na kami. Iti nightlife mo, Abay, kaya't mo agumura kami. Isuman pa'y, saor kayo Anya? O sige, ibagaktukan ko na nga umay kayo mat. Itikas na, saan kayo agumura kanya? Ay, true. Rumbang na lang, friend. Dapat walang iwanan. Nang runa no inuman ti pagsasaritaan. Of course. Ngam no agpukaw kami, saan da kami ton abirbirukan? Saan kayon amas daaw? Gaga! Rang, akala ko ba chill-chill lang. May kasama palang taguan. Naimbang oras mo, babe.
Kevin? Yes. Apay, di nakalipastrakan? Ay, kwa. Umanag ka, babe. Agyaman na ka. Pasensya kan. No jak imaw-awag ka nagte-text. Kagap-gapok lang amin iti seminar. Kaya't napanunod ko ti agdiretso dito eh. Kasta ka di? Wen, kumusta ka natin? Kumusta ti panagadal mo? Okay lang, mat, babe. Kas iti sigod. Chill-chill lang. Nasayat nga rin no kasta. Angel. Kahiliw ka na yan. Oray siya, Kevin. Kailiw ka matro na yan, babe. Babe, imawag ni Mama Itay. Apay ka, no? Agawid ak pala kano itong bigat. Kuyog ang agpamanila ni Mama. Ada kano atindaran na a business seminar. Ket awan mangi drive itilugan. Kasta ka di, babe. Kaano kan tumanan ngayong agpabagyo? Dak wala nakapampanaw. Gamtimanan pa nagsublik ti damdamagam. Ay, kwa, babe. Apay, kailiw na kadiadagos. Siyempre, Sana bali. Agdiretso akto dito eh. Kalpasan ti seminar ni Mama. Sige, babe. Orayak ti pa nagsublim. Wen, babe. Basta agsingsingpat ka dito eh, wen? Kanayo nagtumot kit dito umawag kan ka. Wan, babe. Ni Benji ti umawawag. Bundawaya kasumbatan. Kabayatan ti kada ni Kevin iti banyo. Hello? Hello, sweetheart. Abay nga talasong batang tiyawag ko. Di mo pa reply di text ko. Busy ka? Kwa, Wan, pasensya ka na. Makumiko makamin ngagdaldalos dito boarding house ko. Iso adyak mo tin kinikita ti cellphone ko. Sakit naka-silent. Iso nga itak lang ang makita dagiti text kan miss call mo. Kasta ka di. Okay. Ang mabalin nga sarak tayong tun rabi. Ha? Kailiw kang aminan, Angel. Kwa, busy akpe nga mi ita. Mabalin ka di nga inton bigat lang ti panagsarak ta. Sweetheart, kailiw ka na yan. Pangasin, taita ko man. Pasensya ka na talaga, Benji. Sa anak ang mabalin ita. Inton bigatan ti panagsarak ta. Okay? Sige, inbagam tayo Namnamahag nga rin ti panagsarak tayong tun bigat, sweetheart. Wan. Okay, bye. Okay, bye. Babe, yawatan nak man iti tuwalyan. Nalipatak pinangala itay. Aywan, mabit lang ang tamangala ak iti cabinet, babe. Nakaluto ako niti pamigatan ta, babe. Sumango ka niti lamisan, tagiddan ta namangan. Kaslawan ganas ko amangan, babe. Anya, mapingay. Diyak man mo. Diyak mauawatan tirik na. Kasla maulaw, ha? Ay, sus. Tinasayat. Mapan kayo ti doktor. Ingkag pa-check up, ha? Nasken ama-amuan. Nuan niya day ta marikrik na. Tangay masikog kan. Mangbiro kak itinalawlawa apag naidanta. Siya kundi makamu ka dagiti amin akasapulam. Agraman tingas to sa mga gadal. Bantayan ka, ha? Tapno di mo baybay ang tinawam. Kevin, Apay akasla di ka naragsak. saan matngiti kasta, babe? Siyempre, maragsa ka na. Iso na lang tapang panunutat ti panagadal ko. Di met umadalin ti finals yun? Uwan, dwala ang abulan ti palabsan. Di, palpasan pa lang itatawan. Agawid tanto inton Sabado iji balay, ha? Yamamu ka ni Mama. Sige, sika ti makaam mo, Kevin. Kaano ngay mat ngayam amuna kadagiti dadakkel mo. Kan kakabsat mo. Ay, kwa. No kayat mo, di agawid tanto mat ijay lugar mi. Itikas na, maam-am mo mat ida. Kuna, kayat ko launay, babe. Okay, agawid tanto nga rod inton bakasyon. Ni Benji man ang umawawag.
tinasayat. I-block kon ti number na. Agraman ti Facebook account na. Agsukatak madlaangan iti number kan Facebook account ko. Iti kasta saan na kun ama kontak pay. Bili baka talaga iti anak mo abalayan. Ha? Ne? Anya ti kayat mo asawa na balayan? Bili baka on iti kinasingpet ni Kevin. Ha? Saan lang aday ta? Narespeto kan nagagatpay. Agasem man, ay sumat ti agtagtagi balay. Isupay ti aglaba, agluto, aginaw, aglinis. Kan amin na amatrabaho dito'y unag balay. Katuan aabalayan. Awan nagdumaan da iti da iti amana. Noan niya ti makitkitam itakin ni Kevin. Kastamat lang da iti asawak. Nagagat, nasingpot kan narespeto da. Saan laang akadagiti dadakkel na. No di kat agraman kadagiti nakaikamangan na. Eso na lang, tanasapa mo't apimbusay gapu iti aksidente. Kabaliktaran iti asawak. Tano ka sano ti kinagagat kaw ay na isumad ti kinasadot na. Iso api na nawa ko na. Talaga siguro nga isumat ti mako na agas at abalayan. Wad magkit di aabalayan. Panagkunak kat awanan pagdanagak iti anak ko. Amok na talgadan iti kasasaad na iti puder ti anak mo. Sapay ko mga rut, takasta balayan. Ang panagkunak at nasaysaya at no pagsasaritaan tayon ti may papan iti kalaysada. Iti kasta, mabindisyonan mo at ti panagdenada kas agasawa. Ay, katwan na abalayan. No siya, awan parikaw ti dayta. Pakaragsakak unay, ano kasta ti kapanunutam abalayan. Apay nga takas ti matan ti marikrik na. Manipod impas nga ko ti anak mikin ni Kevin. Kasla ka na yun ang madandanagan na. Agkaba-kaba ti barukong ko adyak maawatan. Nung aming mingmingmingak ni baby, saan damat nga agkarupropakin ni Kevin. Kasla ni Benji ti kaingingas na. Sana mabalin. Sapay ko mata nagbidutak lang ang iti atap ko. Insan, Apay ka din, San? di ka agong ungat awan. Apay kumangay nga akong ngatak. Apay nga kabayatan adumakdakkel ti anak yu kat kasla umad adayumat ti rupa nakin ka, insan. Kasla awan mat naala nakin ka. Kayat ko asawan, saan kayo mat nga agkaruprupa? Sika mo din, San. Tilay bagbagam. Karuprupak mo na. Okay, tan. Agkakaingas kamin to pa iti mata. Agong. Guwapo. Sana ya. Puwera angaw, insan Kevin. Talaga asaan kayong agkaruprupa iti ubing? Gusto. Nawawanan sa baling ay bagam. Nasaysaya at no pumanaw kan. Insan. Iso ka di dahitan ti nauna nga anak yu ka ni Angel, Kevin. Uwan kal. Dakhil kaya makin. Apay ngay, nga kaslawan makarup-rupa na kada kayo ka ni Angel.
Ha? Saan man, Uncle? Anak mi nga rod, di karo-pro pa mi. Ay. Wan matkit di Agam... Ala, lipatan mo, tinay baga ka. Angaw ko lang tayo dyan, Kevin. Sikapay latin makamu dito balay, ha? Adda ngamin papaasikaso ni Mama Kanyak. Masapol nga pa Manila aking bigat. Kasta ka di. Katwan awan parikot iti dayta. Anong sampay lang? Sa nabale, ibaga ka ni Manang Lydia. Takanayunan natin umayin dito Tapno at nakadwayo iti anak ta. Uray saanan. Kabailakmat nga uray dudwa kami iti anak na. Sigurado ka? Uwain ko naklangarudan. Awan rumbang apagdanagam, Kevin. Apay, anaramid mo tikas to'y kanyak, Angel. Inayat ka iti nalablabas pa yung panagayat ko iti bagay ka. Anya launa ti paso ko. Tapay, anaramid mo tikas to'y pinagbalin na atanga. Kevin, apa yan? Anya ka din dagit ang ibagbagam. At iti resulta ti DNA test. Impa-DNA test mo ti anak ta. Wen, ngamin, masaksakit anak iti ibagbaga na iti makakikita. Asaan kami kanong agkarkarupa? Iso ang nagdesisyonak amang ipa-DNA test. Iso ti makagapo. No apay akanayon na kiti Manila. Kevin. Linuko na kami. Nasakit tinaramid mo. Nagsakit. Pagawanan na ko, Kevin. Pagawanan na. Diyak ang gagara ti amin. Kinapot no na. Hinatap ko matidin asan na si kati ama ni Kurt. Ang nagbuta na nga mga no panahon da kami. Sino ti ama ti ubing? Sino? Pagawanan na, Kevin. Sorry. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita ket impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Cristina, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti naayat a dumdumngeg kadagiti drama nga ing kaipatpatangatang dito YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas a Jactopulos malipatan. Jack may ladawan tinalaos asaem anariknak gapu kadagiti pasamak asaan ko aninamnama. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. At ti kwarta manak ko. Agyaman ak nanang. Agan-anad ka ije syudad Kandi mo baybay anti panagadal mo, wan? Wan nanang. Sa anak mo tamakibarbarkada. Amuyo day ta. Tamanipod high school balay kan pagadalan lang ti ayan ko. Nasaya at day ta anak ko. Ala, mapana ko nanang. Tamangan nawan to ti pagluganak. Ala, ingka nga rudan anak ko. Ano sama taday talaang ti kwartam amaitad ko. Tinatang abalon mo, di mo liplipatan. Wan nanang. O sige, mapana kon. Umawag akto no nakasangpet ako ni boarding house ko. Hello, Badet, anak ko. Hello, nanang. Kumusta kayo dito, balay? Okay lang, mat, anak ko. Sika, kumusta mo ti panagadal mo dita syudad? Okay lang, mat, nanang. Naawat yung ka dito text ko itay bigat. Awan nga minun ti allowance ko, nanang. Wan, anak ko, nabasak. Ngamjak mo't din nakareply. Gaputawan load ko. Iso nga inuray ko nga umawag ka. Kasta ka di? Pasensya ka na. Awan ti maipaw it ko itang aldaw.
Saan pa'y ngamin anak kaibaga ni tatang yu iti kwarta kini Manong Elmer? Kun may saan pa'y anaibiyahe jay natang tayo anak ko. Ngam di ka madanagan, tapaman ama ilako day jay, kun makasarita ni tatang mo tibos na, agipaw itak adagos. O sige nanang, di kay una agdanag. Urayag lang tanti pawityo. Sana bale, tadamat ni Breka agayam ko, mabalin ko apagbuludan no bilang laang. Agyaman nagtamaawata manak ko. Awan ang yaman na nanang. Aywan gayam, naku na tigayam ko at tulungan na kano ang makastrag iti pagtrabahuan na. Ang mga numarigatan ka anak ko. Saan nanang? Part-time lang matday jay. Isupay nga na pang allowance ko ti masweldo. Di kay madanagan, takabailak da ito'y nanang. Maalangarod, agan-anad ka dita anak ko. Asino ngay nga tanti ayaban ta at tumulong kan ka amang bunag itinateng tayo lakay. Uray saklatan bakit? Kabalak mo't nga uray saklang. Ngam lakay. No mga alata iti kadwak. Isupay man na natangdanan ta. Naimbag ko man nang ina tinateng. Awan mo't tan libre amayaban ita. Nababangamin ti presyo ita tinateng. Barang umina kumamot iti sumaruno abulan. Wan nga rod lakay. Naimbag kumamot no sarili ta timulat ta. Saan mat nga rod ta supply mat. Sana bali bakit? Agan anos na pa'y laeng. Patsek, makalungaw tayong tumot laeng. Kanyang naibunag ka di amin ni Bayaw, tinateng niyo di kalsada, manang? Naibunag na siguron Jak ngamin na pan ijay. Tanagituludak iti ubing ijay pagadalan. Kasta ka di? Sino nga iti kadwayo ang nagbunag? Awan isula ang tinagbunag. Ibagbagak ang mga la iti kadwana. Ngam isukano pa'y atangdanan na kunanamat. Sabagay matkid ka. Sapay naglakat tinateng ita, manang. Wan nga rod ading ko. Sapay la kumaatang umina mo. Ay, barbareng. Hala, panawan ka pa'y manang. Inak nga rod kita ni Bayaw no naibunag na aminan. Tano saan? Tulungak, tapno maibiyahe matan. O sige, katagyaman nak ading ko. Nagsarita kayo ka din kini Manong Elmer, lakay? Uwan bakit? Naimbang nga rota ng tadlata iti kwarta. Ngauray saan pa yan nabayadan dyan natin tayo. Naimbaglaangan tanasing putibos tayo ita. Uwan nga rod. Makaawat ni Manong Elmer. Uwan kayam. Kunak man, lumapan ka agipaw iti allowance ni Badet. Mapanak alakay. Yag mo nga rodan ti mapan ko ipawit. At iti 2,000. Ibagam iti anak ta nga anusan na payla dayta. Wan lakay. Ala, inak nga rodan iti store. Inak agpa-cash in. Sigurado nga agur-ura yan ti anak ta. Hello, Badet anak ko. Hello nanang, naala kong timpaw iti yung kwarta. Nasaya at no kasta anak ko. Ano sampay laang daytawan? Wan nanang, umdas da ito yung allowance ko iti nasurok at walawas. Kat, kumusta ti panagadal mo? Okay lang mat nanang. Manulangan alawas, ag-exam kamin. Kasapulak man ang ti pagbayad ko iti tuition fee. Ungaya man niya. Umadani man ang ti panag-exam yo. Ala, di ka madanagan ta ibagakin ni tatang mo. Sapay la ko mga rod tang umina mo't tinatang. Wan nga rod nanang. Tapno adamat kumasukat ti bambanog yo ka ni tatang. Aywan kayam, kumusta mat dagiti kakabsat ko nanang? Okay dalaang mat anak ko. Ngam adadapay laang ay iti pagadalan. Intun madamdamadapay asumangpet. Nasayat nga rod no kasta. Ala nga rodan nanang. Adapay aramida ka project ko. Umawag ak tumanan inton bigat. O sige anak ko, agan-anad ka dita. At titikid-kid daw manak ko. Agyamanak nanang. Igaid mo ti agada na. Kanti kanayon ko nga ibilbilin kan ka. Liklikam ti pan nakibarbar kada. O nanang, kinapudno na. Awan mo ti barkadak.
Kan makita yung tunggal malpaste klase. Kat adak-adagos diti balay. Nasaya at nukasta. Itultuloy mo day tangar aramidam. Saan ka makibarbarkada? Nang runa kadagiti amom asaan anasaya at impluensyada. Una na. Ala, ingka nanak ko. Umunakan ang mapan iti pagadalan. Itulod kumot ni ading mo inton madamdama. Kasano itan lakay. Awan maipaw itakin ni Badet. Kat ni, dwalaangan nga aldaw kat agegsam damatang. Parikot ko nga rodakat. Napanak ka ni Manong Elmar. Nga mawan pa'y maitin na. Ay, kasano da ito yan? Sa payawan ti mo ka mabalin na pagutangan. Padasak man timapan mangibaga kini Cesar. Barang ada kwartana. Uwin nga paiso. Barang anda. Sapay naggigiddan. Maibibos pa yan ti bagas tayo. Panagbabayad pa'y itibil ti kuryente kandanom. Ala, ingkan bakit? Tapno madanon mo iji balay na. Ay, pasensya ka naman ang. Awan mo ti maipautang ko kan ka. Ay, kasano da ito yan? Ti panag-exam la unay ti kaanakam. Nasken ngamin nga agbayad iti tuition na ita. Naigatang kumot ngamin iti fungicide yan abat-bati ang naglakwak itinatang ko. Ni ngay, Boss Elmer, di kayo nang ibaga? Napanmat ni bayaw mo. Ngam na kunana ka nung nga awan pa'y maitad na ita. Maawatan mi mat tanababangarod tinatang. Amumot day jay, no adda kat mang tadlat na. Nagladaw ka ngamin nga imay manang. Ala, saan nabali ading ko? Padasak man timapan kini kumari dolor. Barang adda maipautang na. Una manang, pasensya talaga. Napanak kini ading ko Cesar. Ngam awan tinautang ko kankwa na lakay. Kasta ka di. Kasano da ito yan? Napanak matlaang kini kumarik adolor. Ngam awan matlaang. Tanagpapada tayo matitimula anatang. Unay matindi kastoy. Ang awag mo. Sigurado ani badet-detan. Si kaman ti makisarita lakay. Daka mo na anya ti baga. Ijag bungarod na kasaritak ti anak ta. Ilawlawag ko kan kuha na ti amin. Tapno maawatan na. Maawatak mat nanang, di kay kadi madanagan. Anak ko. Agsardengak pay laang iti panagadal ko, nanang. Sa nabali ta makatawan mat laang. Agtrabaho ak pay laang. Tapno makatulong ak mat laang kada kayo. Nang runa iti panagadal dagiti kakabsat ko. Ay, Sa nabali, tay tuloy kung tumanan inton umay atawan. sigurado ka kadi iti day ta desisyon mo, anak ko. Wan nanang, makita kan maasyanak unay kada kayo kan ni tatang. Ay, napasensya ka na, anak ko. Kinapudno na. Saan mi akayat kinitatang mo nga agsardeng ka? Ngamawan mo't maaramidan mi. Talaga ngamin nga awan pangalaan mi paylaang ita. Kas itinakunak, maawatak nanang. Saan anasakit tinakam ko iti panagsardeng ko? Agsubliak ijay syudad, tagtrabaho ang. Ay, agpadat ang aruden nga agsardeng nga agadal, friend. Wan nga rod, friend. Okay lang. Sana bale, tamay sa laang matatawan. Ituloy kong tumanan inton umay atawan. Wen ano san tapay lang tagtrabaho? Itikas na, makaurnong tamat. Wan, friend. Maala, agawid lang aruden, friend. Itikas na, makaina na tamatan. Masapatan tumanin asumrak inton bigat. Wan, friend. Imbag man tao kila ka ni badet ang sumardeng pailang iti panagadal naman ang. Wan nga rod ading ko, na imbaglaangan ta makauawat mat di ka anakam. Nasingpet kan nanakam ni badet. Amo na tiriga ti biyag. Iso am awatan na. Kat pagtrabaho na ngay ka no? Ijay matlaang syudad Adda ka no restaurant di Antinive kaagayim na.
Ijay kanungag trabaho. Kasta ka di? Una, ano sa napay lati trabaho tap na makaurnong? Kahit agtuloy tumanan. Sayang mat. Sapay naglaing mat dayjay nga ubing. Wen nga rod, masaysayang anak matlaang iti panagsardeng na. Ngumanya ngay nga rod. Sana bali manang. Ituloy nanto. Ni dyan pa lang, kan tiburidok yun, ti paggastusan nyo ita. Napay ka dila kay, rabi ipay laang ang mangririing ka. Bumagon ka man. Apay, Ada ka dilot mo. Awagan man ti anak mo, no, dalod. anya, Madingamin ti tagtagainap ko. apay lakay. Basta madi ti tagtagainap ko, may papaniti anak ta. Isu nga awagam, takayat ko akasarita. Ay, sapay awan lod ko. No ka ngamin, iso ti umawawag. Kasta ka di. Ay, hala, ituloy mo nga ti maturog. Siyak matad makaturog ka po itinay tagtagainap ko. Urayak latan nga aglawag, ta siya akong ti mapanaglod. Amuyo ka din, nanang. Nagmaditi tagtagainap ko di rabi eh. Ha? Awagan nyo man ni Manang Badet. Ta kumustaan tayo. Anya ka di tinatagtagainap mo. Ngamin, oray ni tatang niyo, kat isumot lang ang tibagbagana. Kasta ka din, nanang. Iso nga rod anasapa anapan ijay istor anagload. Ngam awan pa'y mat anagsubli. Urayin tayo latan Kaya't kumata makasarita ni Manang. Hello, Badet, anak ko. Hello, auntie. Sino da ito eh? Kanaping agsangsangit ka. Siyak ni Vika, auntie. Tigayam ni Badet. Awanan ni Badet, auntie. Anya? Dual daw ngamin na sana simrak iti trabaho na. Di namat ngamin sungsung-batan ti awag ko. Iso nga'y maya kundi to'y dagos na. Ngamkas tayo matan tinaganon. Anya ti kayat mo asawan balasang ko. Diyaga mo no asino tinangaramit iti kastegan ko na. Ngam nasang putak alamo-lamo. Kan nadigos iti bukod na dara. Anya? Saan? Saan ang pudno dahit na? Saan? Apoy wakas tuloy anak ko. Una yung tigas na pasamak iti anak ta. Nagsingpit ti anak ta. No, apay ngay naramid na kan kuha na tigas to. Awan konsensya na no asino man ti aday tilikudan napasamak kan kuana. Isubit lagayam akas jay anak madi ti tagtagainam mi ka ni dyan. Tagas to'y magdayam tinapasamak iti anak ta. Awanan ti anak ta. Nagsakit para kanyak ngay na makitag ti kastoy alangana. Ngawanan ti biyag na. Diyos ko. Iti kinaado ti managdaktakas. Apay-pay lang at ti anak ta. Tinakapasamakan ti kastoy. Apay. Mangan ka na, Manang Kristina. Duan nga daw, adi ka nang nangan. Diyak pulos marik na tibisin ko. Ha? Pampanunutak no niya tinagbasulak iti Diyos. Taapay ngayon tulok na napasamak ti kastoy iti pamilya. Manang, di mo kwestiyonaran ti Diyos. No di ka, ikamang tay kidikan ko na ti amin. Sana maturog ti na Marswa. Amunan o niya tinapasamak. Ken amunan o asino tinangarami di kastoy kanwana. Ket isunton ti makamu amang dusa. Malaksid iti dusa na. Itilintag ti tao no bilang matiliw. Diyak mo no kasano nga klunag na ito yan napasamak. Nagsakit. Kan
nagdangsan itirik na. Nangro na kanya ngay nana. Nakita mo ka di timpos dahi ti Facebook, bakit? Anya day chay lakay. Nakalalinggad na iti mapaspasamak. At aman ka no pinatay dan iti syudad. Babae mat lang agtutubo. Sinaragda iti silid na. Anya, Kit, naging gaita. Saan pa yan natiliw ti suspek? tunggal at damadamag ko akasta. Malagip ko ti anak ta. Bakit? No saan napasamakan ko anatikas iti bagbagang. Siguro, nakaturpos matan. At ako mamot ng trabaho na akas iti arapaap na. Nagrigat alipatan dagiti lagip tinapalabas. Uray mano atawan ti aglabas. Saan latama punas iti panulot ko ti anak ta. Sapay na kuma. Tano asino man ti suspek iti bagbagam a pinatay damanan. Sapay la kumatamatiliw. Kat ikaro na ikipagbalutan ti naramid na. Sapay la kuma, bakit? Sapay la kuma. Dua atawan metten tinapalabas manipod daydi apasamak, nga maging gaita kaslasaan ko payla ang amaaklon tinapasamak iti anak ko. Nang runa no adda dagiti madamdamag ko akas iti napasamak kenkwana. Nagrigat nga aklonen, nang runa iti biyang ti maysa nga ina akas kanyak. Nagrigat, nagsakit, nagsaem ti mapukawan iti anak. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panang yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Christina. Ken ka pagayam, Christina. Agyamanak itiing ka panang ibinglay iti kapadasam. Pudno asaan a mailadawan tirik na ti ina a mapukawan iti anak. Nang runa no saan a napakadaan ti pasamak. Ikamang tayo nga rod iti Diyos a namarswa ti amin, ta ison ti makaammo iti napasamak iti anak yo. Alakastan pagayam, Christina, ket pagyamanak manen ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Hinyornos para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.